for 2 minutes nisondele nizeni lapha nganeno for 2 minutes sawukwenza lo mthandazo sonke masiqeda bese uyabuyela ethunzini sonke sisondela sizanganeno sonke ngifuna sizeni lapha sonke unenhloko enkulu ngifuna senze uJesu namhlanje unenhloko enkulu ngifuna senze uJesu namhlanje sonke egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha yangenga bafowethu just for 2 minutes wonke umuntu uyasondela sisondele nganeno ilanga lezosishisa sonke nami ngiyasha nawe ngisha kancane ulo 2 minutes bese uyabuyela ethunzini lakho ngifuna sonke senze nomthandazo ka 2 minutes egameni lenkosi egameni ingoma ithi moya oyingcwele ihla phezu kwami bese uthuna imvuselelo kimi inkosi lithi Bible ofundi kodwa kaJohane lithi ngosuku lokugcina ngcilo umkhosi uJesu waphakama waba phakathi kwabaFarisi nabapristi wathi ubekhona owomileyo phakathi kwenu makeze kimi aphuze manje ngifuna senze lo mthandazo wamanzi namhlanje sithi Nkosi cela ungigcwalise ngamanzi lithi Bible ophuze ngamanzi esifini sakhe kuyawugobhoza imifula manje ngifuna senze lo mthandazo namhlanje sithi Nkosi phuzisa nabantu abangakholwa nabantu abakude nawe nabantu abangakaze bakwamukele ngifuna ubize umama ubize intombi ubuze insizwa ubize ubaba noma ngabe umazi ngegama ngakhona umuntu omaziyo ofisa umbone sindisiwe namhlanje ngifuna umbiza ngegama ngiyaqaba mina ukuthi kube khona umuntu omaziyo